Gborbu Wulomo shiche ke hiwale ke sebie ke hiwale ha wo papa osofu Jesse Ankra echela adwan osofu Jesse Ankra da ko ni she ewe mo ne yo ke ha gadangbe bi fe e ke she ewe mo aha wo ni wo ye ni wo she be wonyami o papa osofu Jesse Ankra fa ne she ewe mo ni Gborbu Wulomo ha bo fa ni she man bi fe Yo, Oyuradon, honorable members present, Himeji, Nimekename, and the members of the press. I'm sitting in the stead of the Gborbu Wulomo, who has authorized me to present his piece to the whole world concerning the customs and the rights of the people of Ga by descent. We are going to present this very statement with regards to what occurred some few days ago, which has been known to the length and breadth of the Ga and the Dangbe kingdom. I present this, ladies and gentlemen of the press. This is a rejoinder to the joint declaration on the annual ban on drumming and noise making by the Ministry of Chieftaincy and Religious Affairs, Greater Accra Regional House of Chiefs, the Greater Accra Regional Coordinating Council, and faith-based organizations on Saturday, the 3rd June 2023. This is at the Gborbu Wulomo Shinche Palace at Nungwa. I bring you warm seasonal greetings to all of you here present and the good people of the Gadangbe state. Thank you all for your responding to the prompt call of the Gborbu Shinche Wulomo, overlord of the Gadangbe state. This is a sequel to the press conference held on Saturday, 27th May 2023, on the joint declaration on the annual ban on drumming and noise making by the Ministry of Chieftaincy and Religious Affairs, Greater Accra Regional House of Chiefs, the Greater Accra Regional Coordinating Council, and faith-based organizations, FBO. The Gborbu Wulomo Shiche, overlord of the Gadangbe state, having stated his displeasure and disappointment to the declaration, which is an affront to our ancient traditions, customs, practices, and usages, therefore, declaring the declaration null and void. The overlord, Gborbu Wulomo Shiche, has cautioned the Greater Accra Regional Minister that in view of the agitations caused by the above declaration by many, which includes him, the Gborbu Wulomo Shiche, overlord of the Gadangbe state, and other Wulomoi, who are the custodians of Gadangbe traditions, customs, and rights, he, the regional minister, should wake up at dawn, as tradition demands, to apologize to all elders of the Ga state. He, Honorable Henry Quartey, has adhered to the cautions and has done the needful as demanded by our custom. On behalf of Shiche Wulomo, Wolumo Konobokete Lawechulu, the 33rd, I would like to state here, announce that the ancient adage states that Afobi Sha ni Abagbe Bisha, and also Keji Obi Eshwe Oshuo Nole
Ofo, Oche, Ofo, Shimo, Ochumo. These all sum up in the English as to err is human and to forgive is divine. After one has realized his or her mistakes and asked for forgiveness, it is prudent for us all to accept the apology so rendered and forgive him or her and move on as one people for the betterment and development of the Ghana state. Fellow Wulomo and all traditional office holders within the Ghana state, our son, the regional minister, has once again demonstrated leadership by calling on all and sundry to remain resolute that he did not mean to do anything to bring the Gadangme state into disrepute, and he has pledged his allegiance to the promotion and sustenance of the Gadangme traditions, customs, and rights. The regional minister has already contributed immensely to the socio-economic development of the Gadangmes. Just to mention a few: enforcement of COVID-19 restrictions within the region, clearing of the world's largest e-waste site, continuous effective stakeholder engagements among agencies and enforcement of the bylaws within the region on Let's Make Greater Accra Work agenda, continuous engagement with traditional authorities. HOMOWO celebrations to a large extent has been peaceful during his tenure of office, and others. In view of the above, we, the custodians of Gadangme customs and traditions, would like to tell the Honorable Henry Quartey that he should continue to uphold the Gadangme state in high esteem. In pursuit of this, we would like him to make sure that Gadangme teachers are posted within the Gadangme region for effective teaching and learning of the Gadangme language and customs. False representations of the Gadangme within the Ghana Educational Service history. False representations of the Gadangme within the Ghana Education Service history books should be checked and rewritten. And here we again conclude: we, the custodians of Gadangme customs and traditions, would like to reiterate that the ban on drumming and noise making and its related restrictions remain the same and unchanged as per our ancient custom, and urge all persons within the region to respect our traditions, customs, practices, and usages. We pledge our continuous support to the regional minister on Let's Make Greater Accra Work agenda. Today, Wulomo Kono Nuumo Gborbu the 33rd, as the overlord of the Gadangme state, wishes to state and emphatically and categorically, and with all the authorities vested in him as the supreme spiritual leader, with immediate effect, and affirm that the Gadangme customs, rights, and traditions will not be adulterated, modified, or compromised. Henceforth, no religious body and agency should interfere with our customary rights and traditions ever again, as long as it is being respected and enshrined in the Constitution of the Republic of Ghana. He has to say that Fanyalo le Ejoagbe, if the regional minister has erred, he can correct himself and we can move on as one people. Long live Gadangme, long live
all of us. Thank you very much. Main yue mone ke na jemo ke ha no ni nkanie ake na yue lo ke ha wo lumo Nuumo bokete lawe neji nyuma eten ke eten no yue moji e ke ngamo krede mi ha me fe ni yo gadangbe shipono e ke shinda mi ha ake ni efon eche mo fe mo ake wo ke bule hen yue mo ojino ni wo fe wo na eba peshin mene ye wonumo bokete lawe chulu ekoishi ne eyue mo ne eji no chamo ke ha adafi chaloy ahina abu amoko na che ye 27th May 2023 ni meni che na abu amone ache bona fe ni ayue noko ye madumo ni ha atwa mi afe blomo loho noko ni meni che na abu amone ji Ministry of Chieftaincy and Religious Affairs agbene Greater Accra Regional House of Chiefs ke Greater Accra Regional Coordinating Council agbene meni fata ehun ji Christo Asafoi strut eni bua amehina ake faith-based organization Gborbu Wulomo shiche niji gadangme efe wo mumo ina domo lo wulu eke ake nuchumo na yachu ye nike na abu amone ehe ewomi nekpele no ni enwo no hu ene hewo no na ati ayafe eji noko ni eji jamo poten ke ha dangme kusun ke gbejiano to ke ha mumomi nuchumo ake kusun fe loy ameno wolumo Gborbu shiche eke yuemo krede ko maje wo Greater Accra Regional Minister niko noni kun ete hinti ke basabasa lo gidigidi femo ke chon nekenu chumoni ete e achune no ni eyue ake noni ate ayachue no ha ana noni krede ji ga kedangme ekusun ke egbejiano to ke ha noni ji mumomi nuchumo yega kedangme mi ene ewo eche regional minister etuese kone ewe no ni noni eyachu ni kun no etawo ekechake ga kedangme kusun hie ekai ehe ni enye eteshi manke ne ngofai pamo eha onupai ni jikusun feloi ye gadangme yemi ni jwebone eche wo regional minister ni ji Henry Quartey ni eye neke gbe pamo ne no boni afe ni noni sa ni ji fai pamo ne engo eha kusun feloi ye gadangme yemi jwe mone wolumo kono bokete la wachuru niji nyumete ke etene no noni ekeji noni ji noni achune ni nokun efitio woten ake gamene aye yuemo kona yuo ake afobi sha ni abagbe bisha no krekro hune ke shiseji keji obi eshue oshuo no ofo oshuo oche ofon shimo chumo ochumo ke ekemba blofo yuemo miye ye wogamin lehun no na akoji gbomo adisa fen gbomo adisa tomo ye enehi wo ana fai lo no fa ni akefa
na kan bile wana wole yele yue momi ake mofe mo tomo ko yo eke ni kaji oton ango ake faabo eneji no ni ji jale no ni saake kaji wo regional minister wo shitamo ne ehe womi ake eton ni enye eba pafai nole wo pleno ko ni wo he efai pa mo wo womi ni wo fe wo ko mama papa wo bu ake gake dangbe ni wo hie ni wo ya wonye wo ya wo hie engo eyue mo krede ehawula mo fe ke mo fe mo ni agmo eni nation na ehie gbena ake lumo ye gadangbe emi ne yue mo ne eyue ji regional minister ne ji Henry Quartey eto shangwe eshani akefale shimo waka yake echuni babao kewa ke haga ke dangbe enoya ni nuchumoni echu ye gadangbe emiye woje hewani wole yake echuni ni ke akwa ni bi komeni wo regional minister Henry Quartey echuwe wakayo ake beni neke covid hilane ba eke na ne machine ni gbejiano to na ke ba sa neke hilane na echuwe ni ojogba iwo hila enye etrene legbomo kometo ne no be mi beni ake lasun ke nibi shan ni ke hila ba nya ba koyo mi ba yega ke dangbe emiye eke na ne machine ni meni fio ne ken lasu ni bi ne ni ke hilai baba ejeje ne ke gbeme ne fe ye ni sani eji ameye wakayole ake enye ke na ne machine ni noni ji mla amla lo gbefangbe ka agbene kusum fe lo agbefangbe e domoshin ni ekwa eneme ne fe aminuchumo ni ke won kwele gbomokometo ne no eke kusum feloy yeshnamo babao ne ka mechu ne ke wa ke ha kusum fe mo noya yega ke dangbe mi ke abale HOMOWO bijro yelie akayo la ke eju ahepo ojogban ni anale yega ke dangbe kusum fe mo emin le hu ni koko ba kwa eneme fe ke ha wo kusum fe mo ye ga ke dangbe emi Henry Quartey ni ji wo regional minister awole okese ye nuchumo enechu gbefangbe shimo kaji wo nkwe wo kusum ke gayuemo ka agbene ni kasemo ye wo suku lo kasemo he strut we akenwole de nkoni enye ekwe ni neke gbejiano to ke ha wo chonlo ni egbe suku na ka me ba wo suku mi nke ni biye ekwe ko ni mo fe mo jiji chonlo na chomo ninji ga ke dangbe akele awo suku na ba nye chon enin na chon ga ke dangbe ni kusumi ni ji no ni sana chon na amenye amechon yuemo koklo ni washiche numo bokete lawe keshi seji ko kwe wo history books ni angmaga ke dangbe ni bi ye mi babao na ke ha school bi ye amale ke tomo ke juemo ekomene ja wole regional minister eke na ni amashi koni neke woji ne na ke wo we school ami ne cho wo history papa ake gadangbe anye akwe na jeje neke woji ne fe ye jeme koni woji papa ini sa angma kona ke ha school bi na amenya amekase gan ke dangbe ame blema sanjin ya nu kwale gbe frangbe no mi emuna ne ke ake kusum felo ye gadangbe e manomin koni ake noniji ma dumo min yuemo krede ake achwajo achwade afe ho neke yuemo ne
e mashishin ni noko be ni ba anye chake e jake neke kusun ne agenshin keje blema bebe ni mofemo ni oye Greater Accra region ke onu neke kusun ne here hefe no yo hefe no ho neke kusun ne esani oyono ni gbajiano to ni pete neke kusun ne esani no hun ohe owomi ete no neke ake regional minister eyuemo neke ake wo fe wo wa koni no ni ji gan ehewo no ya papa wo fe wo ke wo ya womi koni enye ebano menegbine shinche wolumo kono numo bokete la wechulu niji nyumete ke eteno le moniji wagadangbi efe mumomi nuchulo pana yuelololo ni manomin eha heno yeli lo efe koni amena amele ake mumo mli nuchumo wulue etana ni eke ake kusun niji kusunwe le sa ake kusunwe fe machine na chu ye gadangbe yemi moko aka pagbe ake abachake gadangbe kusunko alo ake eko kloko ba fatahi alo gadangbe kusunko gbejiano to ke hale abachogbe kono koni achake hie mofemo ni oyehiwon nuchumoko no chun ake okwenoko no kwemo ake oke wo ke bule bahaga ke dangbe kusun na agbene wo ga ke dangbe kusunwe jene kashie folo keke shi wo ga na fe noni ji noni wo chole constitution alo ga na fe mla efio wo ga dangbe kusunwe ni wo fio wo constitution efio se ni ye Ghana alewo ageneke kusun ne eye yue mone ni nena ke wo shishi lo moni e sign wolo ne leji wolumo kono numo bokete la wechuru ni ji nyuma eten ke eteno le no leji shiche ni le ehe wale kokwo gadangbe shipon fe no yue mo ne ke ha ina agbene Kafra eko keton ya agona keton ya agona tumi alu e ma keton ya agona keton ya agona akudu la agona tumi alu e mo yo da se foi kejo kodo ma che ya agona o pale ni ko chin wata bi ne wata ko efu kalu e ya yi dinamisa ni what the mean ngai ya domosie nya jomo abaka e ba no e ba ka o fe won lo tumi alu e ba kusu na adio ba na adio ka cheme di gope emu no fi anu na onya o ga wa gini je mene cheme egba mi po ake gbejano to e bo ni kashi keje tete tutu yi no na kan gbe lo no no wo ton no ke ya noko chake ko ni noko hun chake ye wo hie ni abeja ke gbejano to ni efe to be ni Gborbu Wulomo hane angma ye wolu emi mla ni kudo Ghana ma na ke mla the same mla a protector gadangbe kusun ke tradition no hewo Gborbu Wulomo shiche ye wiemo ne emi hani mambi fe na ali akeshi ye mene ke ya agency ko asafo binko meni hienu chumo ye Ghana esumo ne ba na ke alagbemi ake aje epo 9 o'clock mo fe mo aye jumi na afa kusunwe moko ke egbe ashi o de se na ha eja ke eji gbeja no to ni kashi
fe 800 years na ni game babo ade wo manne na chole Ghana ne ga dangbe kusum femo tamo noko ni akengba Christopher ajamo na titru shita flache meniji kusum felo ye ga dangbe jenka ameno amengmegbe ni Christo jamo ba ga dangbe ni na ba ama sole mo chue shipon na mo kweno lo na mo noni moko noni na efe kusum la ga shipon ha na ma so mo chue ewo keji so mo eba gadangbe shipon no dano ke so mo baba afe kusum momo dani so mo ba ni na je shishin be ko be fe so mo eye kusum fe mo fe no nkwa wa bi ehla ko ni maka ge Yesu Kristo po ehe kusum ewomi ni enya kusum he jenga kusum ne kwa ge Yesu te semi na ge alaje ate afe kusum ya Jerusalem na ge Yesu Kristo elaje gbiete ne nyeke chentawle jenga kusum fe lo ne no amebadomo Yesu Kristo yen na amebila ge atafio Yesu boden che ope o tax lo na bila go ope o tax lo e kembe ndoko ni ma yue fe meni nke nye fe podenche moko pe kwa me tax iwo ni be akaba Yesu ke noni ji Kaiser egbefan gbe achun Kaiser no ale koni noni ji yewo anyumbo le hu na meja egbefan gbe ko na achun ale iwo ni trouble lo be akaba Yesu ke fa ni kaje nye ya mi nya fun apon nye ba molo kenye molo agbele lo eshisho mi e kaple je na ko na ka pay tax keke matter close ewo Yesu edenche ehe kusun ewo mi ne ye kusun no bona fe ni to enjola aba Kaiser no afe Kaiser no ale koni nyungbo hu no achu eno ale ni wo fe wo hishin ye to enjola mi ewo noni kunle akpagbe ni eba kun eke hinti kemingbla mo baba jwe moni shinche wokono bokete la wechulo ni jinyume teke teno no ne keji noko chake ye ga kusun ke dangbe kusun he e mashishin ne gbugba boni afio keje blema abacha no ni blema pa no acha mi pe je akeshi no ni woni nation no enu tumo wotu no ewo Gborbu Wulomo shiche ake efe eche ke ha gadangbe efe le egbe fijiami ke mene aluwo ni ebinu le yenche ebi osofu ni fita here na mechike benkele yemo oboni yo aha ibani shamede laka ni wo no ko fiteku shimbo no no ke gbe ipe ja ke wonu ake osofu ekume ke majanche me ekume ke mina woni gan afie aye french kumi osofu ele wo ba ki ame ja ke ekule ame ni kanimo ke nili ye gadangbe gbejano to ekule asane ame kasisan kuna menushi shi majanche me ni yu ona kan ele ina ya wa fi o ja keke awobutu na ka free fund ni she no ye tumi wo hemo ke yeli ja ke cheme ba chon mo boni gan eshika mo yo aha gan boni eshika mo yo aha wo yo afie ke money ba she kan leji boni eji o shi me ni yin ese ke ka acha no agbene dibo na ke yo afie amefa ameye ni igbukomi no hewo ke gan mancheko na African nation ne na hegbe ne ke radio station alo ke yeme awie wo ba pa fai eche benke me ni tole ni ebi ame ake gan te shi kan mo yo aha ten dani ke ba awie noko ke shi gan ye kusum gbejano to na ni eke ya ka wo na agba mi ene ji fi o ni wo ko ba gbe ni aneshe gadangbe bi kemefe ni wo hia ma bo
ye gadangbe shikono koni ameyo na ameyo se ake gan gbejano to yehe ojogba ni boni gbobulu omo ke noko chake ko e noko hunya chake ye wo inone ke bi a inoni baba on this note don gbobulu omo Nigeria ke se pian lo efe wo ke shida agbo wo ke ha me fe ne ba ye mene ni fe mo ni ehe odase oni wo ke ye bi ene wo solimo dia gashi akeba ha mambi na kan pepepe o no ba shi ka ma ya ba ya fi ko ni so ma ya ba mo ke chairman bi ke point na bi era don yo age to age ga dan ye wo su ni wo yi komo age de fi na ba wo ta no woni ke ka je wo de je wo ntu ke je wo de je wo ye wo de je wo nye me ko bi ke ho ona de kan o watashi fe wo jaji ake ero ko bi obo le kutu wo pe ake wo je bu e wo je nu wo nu ko ja na jo wo nu nu be ngere peto ane o tu ya e jo le o wa mo se wa ya wo shi an o ba ti o fe le de jo mu de pra gbenu ya wo oni wo ba le wa le kan no o ga to wo ko ga to wo ahun ko ne atwa e fi ahun papa ko de ke jo mu a wo ike wala bi ke ho ko la fi wo fe wo no se wo ga yin te ro adon a share bi mu papa le e fe bi na ewo ko ne ko wo yi iwa ni mo ke wo ke to ne eno yi bi wo ye eno ba ji o ke cha hilai ngo nu e fe hila cha mo ni e fe gan dan gbe ngo la fi wo fe wo no mi le so ago to nyaba e wo si an te mo aga